leo, hebu nipeleke kwa papa, natamani nikuoe leo leo. Hebu nipeleke kwa mama, natamani nikuoe leo leo. Hebu nipeleke kwa papa, aya 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 hey. Ayeyo. Okay. Ayeyo. Mezeled. Ni sawa tu tashima ya. Hasta la victoria siempre. Ayeyo. Yamuzi yakoze ibiganiro bila show hamwe n'imbonesha kuri BTV Burundi. Ya okay ndabaramutse cyane nabashimire cyane kwanza BTV kuba mwampaye ikaze kuko nabantu bari kumbura yo muvuga uti ntuce ngaha so kuba mwavuze uti cyangaha nibingire ndabashimiye cyane hanyuma nkabashimiye n'abafana baguma bangira udusurprise ndabana YouTube indirimbo iko yiruka narizi ko ari style nshasha petete bibagora ariko nabonye ko bayakineza kweli abarundi baramunda bumva n'isoni kweli isoni turakwiye amakuru y'imisi mukobozi ni sana kaisa ndashima nda kabisa bahora no kuvuga ngo kwaramira umukenya umuvyeyi ko tutahidonze kuba jemba ni mu cyumba gusa ndiko ndandika mbayo nkufisa amadeni menshi so kagaki okay ego ni mukombozi jewe narayiravye ndavuga ati iki kibazo ndaza kukimubaza nuko yatanguye kwivuga ntahivuga ni style nshasha cyane tutahora tumubonamwo cyagenze gutogera ngo yumve style icyambere na mbere n'indirimbo nakoze kuva 2020 nenda ifise ariko tu ubwiye kimwe nariyumviriye mvuga uti kwera imbega hajya para abantu kera bakunda gutambuka mafyeri akamagura remera buri kandi ukuguru ufise gufa ariko umuhogo ntagufa uti kwera umuhogo wose no umenyera ukamenyera nje uti mbega imana hoho yampaye impano ya rap cyangwa yampaye impano y'umuziki kuri kindi limita cyasanga kumbe imana yampaye impano y'umuziki ariko jewe nakoze rap kuya na respect n'umuraperi yo mba inspire na Bob Marley na cyangwa nkora reggae cyangwa uti no kwilimita reka ubusasa mbe wa muririmbyi akora umuziki wose akora umuziki wose bishitse kurapa nkarapa bishitse kuririmba nkaririmba nakare ubushoboye ivyiwe n'ivy'abandi niwe mugabo tutaraja kure indirimbo leo icyambere na mbere ubutumwa burimo urashobora guhura n'umwigeme nibazo kubesha ajya umwigeme ujya kubakana nawe utangwa kumubona ubwa mbere feelings utangwa kuzironka ubwa mbere n'umukobwa nawe ufata yuko ari nk'indaya mubona ubwa mbere ukavuga uti none ndamukurikira nibi badaye fye hanye nyine mu gihuru cumenya cyangwa no tuzokubakana nyine nawe urashobora kumubona ukavuga uti kubakana kabisa agasigara ziya procedure musanze mu segonda 3 bamaze gukunda umuntu irigoye nziya procedure kumenya yaba ukuza kumushikira uko yitwa uko yifata sasa je narabonye mwigeme mvuga uti kwera nifuza yuko na murongoro uyu munsi kwera babamubonye ico cyari ryari icyo gihe sindakibuka ariko nibuka gusa icyo umutima wambwiye ko ari uyu nukiye gushira mu nzu ariko amaherezo ndamaze gushika ku bavyeyi ko navuze uti abaherezo n'abandi ona jewe naho bigenda gute ngo mashaka kwigisha abantu ko abajene benshi nashaka kubwira umukobwa ngo tugende muhira munyereka abavyeyi benshi bavuga uti ngo mwigeto uyu munsi nyene ni ngo mwigeto ariko je ncavuga uti yaje sinabwira ngo mwigeto yaka tugende kwanza ku bavyeyi ariko amaherezo nanje naciemba nk'ababandi bavuga uti ngo mwigeto kubera nshitse hari abavyeyi baranyanse ahubwo uti oya wenda ubikeneye umukobwa nawe arankunda ngo mwige avuga uti reka ndagukurikire asharankurikira kwigire mwige kana cye nkambara n'inkwano ndahira none shaha abavyeyi biyankiye umukobwa nawe avuga uti je naje ndagusiga musiga biba birahetse cyangwa uti ego mariage iyi mariage nyazo cyabona n'Imana abiko banse abantu ko babyanse reka dushira imbere Imana ni mukombozi tumumenyereye rap yego hanyuma tukamuha muri style ese byakoroheye mu kwandika mu kumenyereza ati je twuma ndamenyereza umugabo hari ibintu bishobora kuba byarangoye kuko style icyambere na mbere ndashimira cyane ubuhungiro
sana kubera ndi hanze na muntu yarazi ko ndi umustar urabona c'est-à-dire uri kurinjira mu yindi style uri kurinjira mu yindi style birakugora sasa bikugoreye mu bantu bazi kuri umustar urumva isoni kuko bitajya amasfata akavuga abafana banje bumvise bagabo bisa kuntera isoni ariko narahantu atanumwanzi ngize amafuti bavuti ya ruhungo utazi kuririmba ruguma rubikunda gusa ariko je nkabona aho navuye naho ngeze so ndi hanze naronse umwanya wo kuja nkora ama repetition niga umuziki wa live nibuka ikindi nacyo noshimira ni Kidumu mu 2018 twarabuye ambwiye uti bana dutaye kabisa je bamgivunda gutana kabisa no uti ntama jewe ndacyafise ikintu narashikako mbona umengo ifoko ndavyiga ngene mu Burundi uwasotse igihugu ni wasigayeho ntwe cyo kimwe kameme cyane beauty reka basi ndakweka ibyo gufasha arambye byose mu gitondo kuwa maya uzama amatravail ya naya uti sawa ibaye imyaka 2 namaze kwandi strong iyo ndimbo nayikoze uko nubwo nkore video ko nakindi mu Kidumu ngiye harezi giye tavugana ejo bundi mu kwa gatatu niho itariki imwe niho nabonye ibandungikira audio ngiti bana kombozi mbe andi nimbo ndungikiye kwiko tayikorera video igeze cyangwa uti bwabo ndi ndirimbo ni nziza niki korera video ukikanda ikore video bwabo ndirimbo mutama yasinye ego nje mbaye ndekwe amajambo ari muri no ndirimbo ugerageje kuyumva umuntu aca yibaza iyo bari story yawe canke hariho hari abaririmbyi benshi baririmba kugabandi ivyo bintu bitigeze bimubako bitigeze bimushikira ngakabaho nabandi baririmba babitanga kubo vyashikiye mugabo nawe vyaramushikiye kuri mukombozi je misanzwe mbona umengo nandisa kazoza ko igihe nayandika na n'umukunzi naye nifikiye na imbere yo kumupati ariko kabisa singo kandi singo nyene yugaye sasa ariko kandi yugaye ariko nyene maze nakuja kwa inda yawe nayanditse ntaratera inda umukobwa inda yawe nayanditse ntaratera inda umukobwa ariko maze kuyimutima indirimbo ajye gusohoka ninda fye yego indirimbo yasohokanye ninda yego kweli urumva indirimbo yanditse atanduratere yego hama indirimbo igenda gusohoka ndayiteye cyo ni igitagaza c'Imana indirimbo y'Imana ifise ukuntu ikuvugira ngo ariko wewe ukacyumviriza ukikawushe kavuga ati reka nzokwereka mu maso myandi iyo leo nanye nanditse ndikumbwira nkajya mu kiganda ndiko ndavuga cyobo ndababura iryo kutunurira nubona buri gihe nguma ndakuraba kugutunulila sinko wanze simala kukuraba simpeza kandi simpagarika oli mulungi mukwano kubulira uri mwiza mukunzi ndabikubwiye oli miramwe nerabane nyumirwa uri kirwe nirabamwe hajyoye urabona sinaye bwabone n'uwo muntu ndabimubwira ariko umunsi ndamubonye ibane niwe wica avuga uti we rifo dukanejya video rero musanzwe twahujwe n'iyi video no mukombozi ne cyo nuvumengo y'amajambo yose niguyo pe ndayamuhaye wari wumva guto uriko urabiririmbira ari mpande yawe ari we mu Queen video yo nabona umengo paradise iraha umengo paradise iraha ariko hariho benshi abafasha babo babakoresha mu bigiye bitandukanye twe tutabona nko mu bikorwa byabo nk'ibi by'umuziki tutigera tubabona kubera ko iyo wahisemo kumugira mu Queen video dushobora kubona n'izindi ndirimbo zikurikira tuzoguma tumona nko mu Queen video atawundi mu Queen video tubona aramufasha wa yaramevye naho umenya gute nyine urumva tuzaguhewe turacyari mu migambi ibyo rero twiyumviye reka wumva ufite ubwoba none Masi ubwo gusa ahubwo mfise ikiguma ariko tuyi ikintu kimwe sabazo mu gutwara kumwereka uzi umuziki ni impano no kuba video queen impano kandi impano ijanye n'ibintu byo kina filme c'est-à-dire sasa umuntu afise impano yiwe ya filme anavuga uti none nanje ko mfise aga filme gato kindirimbo kandi ndimbo nanye ni filme nje yose dukina hajya ni filme ukigira umupapa kugira umunsi ni filme nasaba ari filme ngufi kuti yego reka basi nyibwirese ngaha
kamera nzo kwibaze ko ari mitrailleuse uzabizitinya uzimenye ego ni indirimbo ya Mukombozi indirimbo shasha indirimbo imaze imisi nka Mukombozi umunsi umwe n'igice ibiri ntirakwiriye imisi ibiri igihe yasohoka wari witeze ikinyanya yari sibe nshasha tutakumenyereye wari witeze gute ubona biri kubimera gute icyo mbere na mbere narinzi ko ngira ndabaha ikintu batamenyereye muri icyo gihe navuze uti reka jye mbe perfect ku ruhande rwanjye c'est-à-dire nkore beat nziza production ibe ya qualité video ibe ya qualité nanje ijwi ribe ya qualité hanyuma ibindi navyo umuntu ashobora no guhora amatwi kandi atari wowe yemanye uti uzokwanka ariko je nagerageje uriko uragerageza kuririmba muri studio iyi ndirimbo na rap wahora urimo mu masire abiri ni hehe wabonye bishobora gukunda cyane gusomvya ivyo waririmba rap ni nziza kubera rap iraramba cyane mu mitima y'abantu hanyuma izi nazo ni nziza kubera ziratanga vibe kubera nasanze mu buzima rap iryoshye mu guhanura izi nazo ziryoshye mu kubaryohera abantu asa muri icyo gihe umuntu buri munsi umuhanura naho bari wewe ukaba umuntu buri munsi muhuye araguhanura buri munsi muhuye araguhanura ari igihe umubonye cyo kubita ikorose ukinyegeza nuguti amanure kandi yandavye so muri icyo gihe ni byiza ko imbere yuko uhanura umuntu uramuryohera kwanza akumva ko muri kumwe nka kujya kwa Daniel munuze muri Bibiliya niwe yigeze gusangira n'abantu banywa inzoga arasangira nabo kwanza cyangwa kubahanura geke guheba inzoga so ni byiza kwanga ko babona yuko muri kumwe then tukakitubandanya na rap ariko rap nizo umuntu azosohora vyose kubera byose biturimo none yumvire nk'abantu arabavuga yuko nosigara kuri n'abandi bakavuga uti oyaye kuya rap yawe wayihevye bose ndabatahura kandi bose bafise raison ariko bose nta raison bafise ego barafise raison kubera umwe wese afise icyakunda ariko nta raison afise kubera barikunda none nimba uyakunze iyo cyo bimuhora none nawe ukundi iyo none uyabiguhore no kwikunda Mukombozi tumuzi ku shusho tubonye Mukombozi tubona hapi y'amajambo yaryohera benshi y'amajambo n'umumama ari mu ariko ari bya bintu bitangaje umumama yibereye mu kasanga yimbiwa hapi ya Mukombozi n'ubwo Mukombozi azimurira bakubonye ko namwe iyo shusho yego kandi ushaka kubazana indi shusho oya ijyanye niriho ariko tu kwanza reka ndabeke ko nibi ndabishoboye kuko nabo nyene bavuga yuko bakunda rap izi barazifise mu telefone yazo nibisigure ko ya Mukombozi nizo cyanga kwinjira mu telefone muri icyo gihe nibaza ko ubu iyikurikirize bari rap asa muri icyo gihe ko byose bindimwe kandi abibaye kamene simave nkora icyaha cyo gutaha mu ijuru ntwaranye ibyo nari kubasigiramo abantu none yo ntaririmbiye nk'umwe kwa muryohewe n'icyahe kwe we niyakuryoheye none yo ntaririmbiye karatambi kari akadanse rero kawe namubonye sasa nujya bwose yo ntabukora yibwire kwe sinari kuba mwahombye niyo mpamvu imashimwe kwe ego kwandika rap no kwandika izindi ndirimbo style isanzwe n'icyayi cyoroshe gusunza ikindi rap iraryoshye mu kwandika kubera urakokomora ibiri muri wowe byose naho ugendera ku bipimo kuko moye byinshi yo kiruhisha abantu amatwi nicyo bibiha sasa muri icyo gihe izi ndazifondera mu mutwe sishobora no kwandika donc izi nizo zigoye ziroroshye cyane ziroroshye kubera izi wozifondera no mu mutwe gusa uraho utanditse yani izi biroroshye cyane umwanya wa Mukombozi aba ariko ariyumvira yandika indirimbo aba ari umwanya umeze gute ico kibanza arimo kiba kimeze gute nawo bari ameze gute amba ndi mu kibanza cya jenyine kandi simbasha gutera inkuru n'umuntu yani ndafata urugendo kameme umubiri ugasigara igafata urugendo kuko ari igihe n'umuntu ashobora kuba ari ngaho sinamubone ndi bize sana kandi ntahumirije so hari igihe hari indirimbo ugenda deep kugira ngo yandike neza ufata urugendo sana
ubanza kunywa amazi cyangwa ubanza kunywa inzoga aya kwanza muri inzoga aho ncyamba muri mudi ahubwo tu amazi naho nyine mwa rimwe yakagenda kugira ngo bare ntangora. Okay. ino ndirimbo amasanamu yayo mwayakoze igihe kingana gute? Indirimbo amasanamu twayakoze kabiri, ariko ubwa mbere twakoze amasanamu bakibanye bakamera uwo munsi nyene cyagenze gute? Batwibye kamera kuno byagenze twari tuvuze uti no burije reka ibintu tuzobikora ejo tuko twataha muhira. Yige ariwe director yari ko yatakaje lens, kumbe lens yari mu mufuko wa Kenfi nawe twaramubagije nawe bari kumwe bari korakorana director ya nawe nyine yaragariki icyo gikorwa. Hanyuma Kenfi turamubaza avuga ati narafise, kumbe sasa nukugira ngo mbari pantaro ifise imifuko ino kibagira ko ari ikintu baadaye yige cyavuga ati katugene mpaki wawe ko hari imodoka yari yoroneka yavara cyo tuvuga ati katugene kuraba mu modoka gushikayo turaraba tubuze yige noze Kenfi cyaramagara yanuze ndayifise kanze kwitora. Sasa kubwo mu gupakurura tiko twashira ngaho ibintu ndiko twayirondera acha mu bajene bariko badufasha gusoma imizigo iragiye kujya kuntu nyene uri kuratora upakurura ibintu tora abantu ko cisanga iyi kamera biragiye rondera turonka ya lenzi tubura kamera. Intamba zitangwira ngaho rondera abantu barafungwa turafata bajya abantu bose baranka. Hanyuma nayige nyene kamera nayo nyene avuga ati ari byo usanga ari director nyene yabyikoreye ashara mufunga nawe, ariko Imana nyene Imana niboregwa yo bimumutobe kweri kubera ibyo yadukoreye kweri twayifatiye ibukavu muri Kongo mvire Imana dusenga nayo gyagira aho mwiza inkwera umutobe niboregwa yari yabibonye aho yibereye abantu bagiye kugurisha kamera bagiye kugurisha asanga umuntu bagurishije ko director achavuga no director wino ngizina bamaze kuvuga no director wino director cyavuga ko nabonye MKOMBOZI ya postiza uti yuko yatakaje kamera cyarandonde warigeza guposta andonde bana aho nyene ndukiyego nizo nyene cyabara badufasha abantu bari muri Kongo. Imana bayizagiye cyane barafata nama image amafoto bajya abantu bariko baravugana barafasha amafoto. Sasa umwe tushe twamurondera ino sabavuye muri Kongo kugurisha bace babimenya bashasiga bayigurishije nka $500 kandi yari ibintu byo mu manefu $500 nuko dolari. So baadaye turarondera wa muntu sasa kuri ya foto dusanga ni umukanyosha turamenya na turamufata tumaze kumufata nari no wabiguze muri Kongo so tumaze kumufata kwara bari muri Kongo hari abadufashije cyane. Tufashe bose bya bintu turabironka turiha dépenses zabo bakoresheje. Imana yafasha nawe mu musuma turamufata n'ubara cyari ivyo biragushikiye akanya warumva muri wewe n'indirimbo uri kurakora bimeze gute? Hari abacavuga ati indirimbo ndayihetse nanje nari ndahageze vuga uti none shahu ko kamera yari nyene qualité niyo nari yifuza yari none ko tuyibuze mbandanye n'indi qualité nibishoboka ndashaka shooting indirimbo, ariko nyene nimwe nkavuga uti satani nawe nyene ari ukuntu nyene amavyimba ariko Imana yakashimufyimbura vuga uti sasa reka nambaza Imana ifashe kubyimbura umuntu kwera byimbura n'ubu urabona ko ari cyo tubyimvye kwera nimwe mu byimvye igeze ku bantu bayikurikirana bagira kubangana gute? Ku munsi umwe yamaze gushikana 30,000 ko 30,000 kuri je nyinshi cyane kubera ni n'ijyambere n'ijyambere mengo indirimbo tugize gukora yari yanje na defense negeze kubitana mbari 10,000 par jour yitwa kimwe ku kindi sasa iyo nshise kuri 30,000 manumva n'urwego ndashima Imana sana. MKOMBOZI turi kumwe ariko tuganira ku byerekeye indirimbo yiwe, hanyuma sinzi yuko ahazako twari twibagiye kubaza kumbure ahiri aho abantu bayisanga. Okay, indirimbo iri muri YouTube no ma platforms yose wanze MKOMBOZI Lucifer hose MKOMBOZI Lucifer. Hari ikintu nibagiye kukubaza ino ndirimbo audio yakozwe nande? Yakoze na ilogos n'umurundi umetise muzungu n'umurundi bicyanzo kwa cyane akorera muri Kenya ni Dar es Salaam araba nimba ari muri Konde Gang bamuhamagaje Dar es Salaam
next week ndashobora gusimbirayo nyanga dukora ikindi kintu kubera audition yiwe ndayemera sana. Indirimbo ni nziza ifite amasanamu meza kandi urumva ko ikoze neza cyane ku buhinga canke mu vyuma nyene tutamenyereye cyane, urumva ko isohoka neza amajwi, amasanamu ni meza cyane. Mukombozi nkuko Negrita yarabivuze mu kurangiza gira akajambo ubwiye abakozi bacu cubasaba cyane cubahamagarira. Icyo ndabahamagarira nuko cyambere na mbere intumbero dufise niyo gushikana Burundi mu rwego. Muri ico gihe dukeneye kuba ibintu byo tubana bonyene bishimira ko barafise abagenzi b'anyamahanga. Muri ico gihe ifuko tubaha video nziza nabo nyene berekanya anyamahanga akavuga uti tafise Burundi yuwacu yakubisaka bakakaraba navuze uti ngo kabagwaza amaso. Sasa muri ico gihe nimba twaragerageye turabikora uko babidufashe mu kubishikana aho bishoboka hose. Kubera intumbero umwaka je icyo nobwiye n'abarundi si tunga jeunesse Imana igiye dukoreshe cyane ku isi. Muri icyo gihe nimba ari igihe cy'imigisha cyageze igusanze uri mu bugugu cy'ikigugu cy'imigisha, igusanze uri mu bikogo cy'umunyabikogo w'imigisha satu y'abanyabikogo bigisha ko no mu bigugu naho genda ajya kwa Rojanti hariho kimwe uza gukunda. Hari umwe gusa uza kuvuga uti uyu naho bose babiguga ari kuyo. Hari no abantu bakunda gusigira amayera cyane kurusha abandi, kandi ashobora kuba ari mu basaze gato ariko tu abantu bakamukunda we sana tugira imigisha idusanga ahantu ahubwo twebwe tubanye imigisha kandi duhindura ishusho ry'u Burundi. Kandi iki ni igihe guys genda bizi pe mu mwaka Satani arakizwa kandi turamubatiza mu marike. Sinamukazi ngo marike kabisa. Satani tunamushira mu marike ariko hari abantu bakunda akajya karimbo na jindimo Afrika bashaka ko gatoya hanyuma shatugira ko tuherekeza Africa. Manda sabye uzungira umusiguzi w'ubusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye iby'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasigura n'ubusiguzi. Navuse kijya gihe bica Thomas Sankara azukiye muri je baca banyita Thomas Sankara. Rest in peace Mama Sankara, rest in peace Papa Sankara. Ndo mwana wa hamu yungiso kujabura. Afrika iraryoshe harabatumirura. Afrika ho gutera imbere yo igumikura. Abacu baragoye bakabura nayibudura ibintu nk'ivyo. Murakoze cyane. Reka ushimiye cyane ko washimiye kukitaba hano. Merci sana mwakoze cyane. Nimugisha kuri jewe kuba ariyo TV ya mbere mu ntanguriye ko uko biri kose umugisha mu nteye Imana bayizagire cyane. Muragira abagabo mubafise naho muragira abana mubafise naho muragira abuzukuru mutabafise naho muragira ubuntu bwo ntuzobura. Murakoze cyane. Reka rero tumwerekeze na karirimbo leo